أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam neniraɓe am bandiraɓe am miññiraɓe am sonnaɓe julɓe onon yo duhiɓe karamokoɓe tedduɓe e mawɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ko torare mi woni waɗude on ɗo torare tawata hino hulɓini hino yurmi kon ɗum waɗi ɗum hakkundeji meɗen enen e ɓeygureji meɗen haray ko bandirawo goto wonɗo e leydi woɗɗundi e leyɗe noddilan hino fesa hino wulla hino maapi hino aani ko honɗum woni ɗum problémeji ɗin ɗuuɗi ka ɓeygureji joni noon ko honɗum sonnaɓe woni e wadde ko honɗum duhiɓe woni e waɗude ko kala mo naniɗo oya hino ittude e hoore fayɓe ɓe si gorko on monanike debbo on ko yennugol so wata yennude o susata piide himo ittude e hoore fayɓe ɓen yenna huɗa wata Allah waɗu barki Allah itti fiira e moɗon on barkata ko ɗum nene mon ɗaɓɓani on ko konguɗi ɗi wowlatake musidɗo julɗo ko ayo duhiɗo tedduɗo fii nenirawo on waɗima ko monɗi o sattinanima ɓiɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe ma ɓiɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe l'islam ɓiɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe julɓe ɓiɓɓe ɓen ɓe bonnama hay e hunde wonduɗon ɓe ko ɓiɓɓe ma son seedi kadi ɓe ko ɓiɓɓe ma ko honɗum huɗanta ɓiɓɓe ma ɓen ko ayo gorko teddirɗo l'islam nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no hani huɗugol huɗatake ta ittu mone sonnajo ma on e hoore ɓiɓɓe ɓen l'islam no sali ɗum l'islam yiɗa ɗum ko ayo bandirawo tedduɗo ta ittu mone modibbo ma on e hoore ɓiɓɓe ɓen pitorike gorko o wo debbo o wo nanoyɗo nde yewterɗo woyo feƴƴinde fiya goɗɗo go kadi wawa naftorde harayno harmani en gal islam nde huɗete ɓiɓɓe men ɓen wattanen hakkil moƴƴano tentininan enen neniraɓe ɓen haray nenirawo du'a makko hino yawi ko jaboto e hoore ɓiɗɗo waɗanay on ɗo misal gotal ñande go goɗɗo himo salligo paykum makko kon yi'ari himo salligade e nder ko kon dogata kon o dogi o feƴƴiri ɗo tun o tappi catalum ka nene makko wonno e salligade ɗo nene makko ndiyannam ɓay hibbi nene makko inni Allah luttinima e ka wonɗa ɗo Allah ƴittiri non du'a o paykum kon yehi ha heɓoy duuɓi 15 kon wawari feƴƴude ka ko wonno ɗo tawi noon musa ko jogino kon duuɓi 3 duuɓi 4 sabu honɗum ko nene makko huɗi kon kon ko nene makko tori e hoore makko kon mi torike on bandiraɓe acce huɗugol ko ono yo neniraɓe tedduɓe andite kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam fewndo ɓe senino ka kammo ɓay ɓe yi'o yiite ngen ɓe yi'o yi aljanna ɓe tawno ko ɓuri ɗuɗugol ka aljanna ko miskinɓe ɓen ɓe tawno ko ɓuri ɗuɗugol ka yiite ko sonnaɓe ɓen ɓay ɓe arti noon ɓe yetike ɗum ɗo sonnaɓe men sonnaɓe landi ko fi honɗum nelaɗo ko menen sonnaɓe ɓuri ɗuɗugol ka yiite nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki hiɗon heewi huɗugol sonnajo no yawi ko huɗata si seytini ɗum huɗatake joni hari ko sonna ɓen heewno huɗugol joni noon worɓe ɓen ɓurtike ɓe fima an e debbo ma on himo sattinanma himo wulnanma ta ƴettu bone waɗa e hoore bone mone makko wata ittu e hoore ɓiɓɓe maɓe si ɓiɓɓe fo barki ko on fo barkani si huɗama kadi ko on fo woni ko huɗana ko fi honɗum huɗanta ɓiɗɗo ma Allah arsikima ɓe ɓiɓɓe o ƴettiɓe o waɗi ele responsabilité ma o halfinima ɓe o landitoroytoma fiɓe yawmal qiyama nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati on fop moɗon kon ayninaɓe on fop kadi on landitoroyta yawmal qiyamati ko aynirɗan ko musidɓe julɓe tedduɓe ɗum yurma ya heɓu ɓiɗɗo huɗaɗo ya heɓu ɓiɗɗo mo waɗaka barki hara ko an babajo on hannoɗo du'anade o mi jonna on ɗo misal ko wona e fillede seede hiɗen serti e woɓɓe ari e qissaji sellugol majji
Allahu a'lam. Kono ko inte ko journaliste be woni ko wowli. Kono hino badi fellitude ha hare ko selli. Imam Haramul Makki tawata juldo fu hino andimo, Imam Sudaisi hafizahullah. Odo yumma makko ko honno noddirayno mo fewndo wonno payko. O noddayno mo o ina ta'ala ya Imamul Haramul Makki. Ayido ko ayyo paykum, ko ayyo suka wono yeydo imamu on ka suudu Kaaba e nder Makkatal Mukarrama. Ko dum non ene makko do'antonomo, ko dum non ene makko torantonomo, ko dum non ene makko yelaninomo, ko dum non ene makko ni ko falananomo. Allah laatinirino emba du'a nene e baba e hoore bibba no jaabo. Dare hande fewndo wonnodo du paykum timminari duubi jobi. Dare hande o woni imamu aduna Allah fop. O woni e imam juulirde nde Allah daali inna awwala baytin wudi'a linnas lallazi bi Bakka. Hande ko do tawata paykum makko ko woni imamu hande. Tawata sa juulido waqtu goto, ha juulido waqtu goto no fota wa juldo waqtuuje guluje temedere hara hina Makka ma Madina ma Baitul Maqdis. Enen non daare dum do oda hudi paykum kul lutti dom, odo torike dare ka yaltoy dom. Du'ano be bibbe ma si be fokkiti waalo yagol innube bimbi, yo Allah wadu barki e modon, yo Allah wurnu on, yo Allah juuti balde mom, yo Allah wadu on ardotobe ka diina e ka dawla, yo Allah wadu on hunjibe Qur'an e sunna. Kono an si be fokkiti waalo yagol danagol doyngol ko minyam mayde awai danade annenejo ma babajo ronko finugol. Onon dido no hidon waawi finugol, faybe mom be ronka finugol. Jonnon an ko sakkitorta afala yo Allah yettiti annenejo ma yettita ma an babajo hara hida acci bibbe hudabe bawma ko lorra julbe ben, ko lorra diina l'Islam, shabu seytane. Awawata munyada shaytan si satti hakadi hewti nokkugo tayi tubbe tun wada goddum awa o moyen wadu do ma on kono wata jettu goddum fawa e koy pikkoy ko aliyati ma hoyni ko innocent hoyni. Allah no inni wala taziru waziratun wizra ukhra. Goddo no rondi goddo rondana wita ko goddo go koy paykoy do si koy yettitama ka woni paykoy do ko be jabboy to maka aljanna si Allah wadi barke beede. Amma no si tayi non ko ni ko honno be jangirta be fokkita yaldugol bimbi hudabe si be yalta be hewtita kikide de be walo hudabe si be walo wayno ndiron e hoore dum do na an jogi wonki mabbe na kambe jogi wonki ma hara ko dum do woni nedini ko dum do innoyta Allah yawmal qiyamah. Inna Allah o kilam biddo nyande be mi hudaynomo on yeggiti issa annabi Nuhu alayhi salam ko kanko ni shaykhul anbiya, ko kanko adani lede o do yawmal qiyamah. Si tagge fo ngon fu daroyke ga darngal mo be mapodi e hoore mum, mo be harano rondi golle mudum hino mapi nangi ngen no adda ha e fewno ko e meden yeru embere sogonal mo be no darori ko honno tagi wano tagirano. Tagge fo ngon fop be yahay ka Adam be inna Adam ko an woni baba tagge fo ngon fo te famme annabi Adam inna susata be yaha ka annabi Nuhu ko honnum hatta annabi Nuhu te fano ya tagge fo ngon nenyande o inna mi nodduno yimbe am be nduubi wulure manko dum cappande joyi mi noddi be l'Islam be sali l'Islam mi hudi be min rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara. Allah halku fop bibbe kambe on fop halku odo o hudi be do tawata ko e hoore gonga makko tay ko be heferbe kono sabu ngol kongol do himo huli wata Allah nangitoro mo yawmal qiyama sabu ngol kongol do. Si taynon dum do ko alhaali annabajo e hoore ko moƴƴi ko heferbe woni ko huda o tori e hoore mabbe kon on sikkuden annenirawo an babirawo juldo bi waliyaajo kadi huda biddo ma reedu mo torida Allah yo Allah okkormo goddo ko honno haani wiude rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati. Ko do ado handa jangude Allah moƴƴina nan o zurriya an do awa aslih li fi zurriyyati Allah moƴƴina nan o zurriya an do. Annabi Zakariya kanko ko torino o wi rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Allah mi tori kema okkan immorde kama Allah zurriya laa'ube moƴƴube fewbe hulobe Allah rewobe Allah doftibe nene e baba ko dum do goddo woni ko toroto. Amma non an ko ya hudu la
ko du'a hombo goɗɗo haare torranaade ɓiɓɓe mum. jente musidɓe julɓe o du'a honno harde ɗo inna honno allahumma asrif an auladi kulla su'in wahfazhum min kulli shay'in yu'zihim warzuqhum hubba man yarahum warham da'afahum wa qillata hilatihim wala tabdalini fihim ya rabbal alamin. ko du'a ɗo hanɗa torranaade ɓe ɓiɓɓe ma ɓe Allah okkorma. no wodi ɓe Allah okkori ɓiɓɓe hara ɓe ɓiɓɓe timmata bo. no wodi woɓɓe ɓe Allah okkori ɓiɓɓe hara ɓe ɓiɓɓe ko nawnuɓe hiɓe labtaneji tun e labtaneji. kono an ko yennugol huɗa piya sonka ɓe ɓiɓɓe yiyata yeeso ma no henti. si tawi waɗi bafal ngal konkon ma a soni pay koy mo be fuɗɗike diwnugol mo be dogi natoyi ka chambre mo waaligo. musidɗo julɗo tedduɗo na l'islam yamirma ɗum na ɗum tawrɗen mawɓe men ɓen ko anduɗen pay ko sinani hito nene mum ma hite e baba mum ko yo dogu yaha jaɓɓoyoɓe ko ɗum ɗo hanuno. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jogino taniraɓe sayidna alhasana e sayidna alhusain. ɓeɗo ɓe ƴewayno hoore nelaɗo ɓe itta kufune nelaɗo ɓe itta metelol maɓɓe ngol kadi ɓe pooɗa waare nelaɗo nde. ha goɗɗo go goto e sahabaɓe mo Allah arsikuno ɓiɓɓe 10 worɓe o ari o yii ɗum o inni nelaɗo min miɗo mari ɓiɓɓe 10 ha hande mi lunnaki ɓe ha hande mi ɓannitareɓe ɓe. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko hunɗum ɓe maaki man la yarham la yurham. kala on mo yurmatake Allah kadi yurmatake mo. ɓe maaki honɗum kadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. yurme ɓen wonɓe ka leydi ɓen wonɗo ka kammo dowga kadi o yurmete on. musidɓe julɓe tedduɓe ko hombo ɓurɗa hanugol yurmede ɓuri ɓe ɓiɓɓe ma ɓe Allah subhanahu wa ta'ala lu'uma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. on fo ko on ayninaɓe wallahi Allah landitoytoma fe ɓiɓɓe ma yawmal qiyama. wano enen worɓe Europe ɗo ɓen hiɗen andi si pay kumma bonni a leeti hay yahangol kon ka lekkol hiɗa andi pellete ɓe noddete laamu ngu ngo noddete lekkol ngo noddete. si tawi a landitama fi ɓe ka aduna ɗo ko honɗum sikkuɗa ñande daroyɗa yeeso joomi ma yawma la yanfau malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. sina on ardoyɗo ka Allah ton e ɓernde hisude laaɓude e sirku pellete ko oɗo petti woni ko maloytede. musidɓe julɓe tedduɓe accen huɗugol. musidɓe julɓe tedduɓe accen huɗugol ɓe ɓiɓɓe men du'anoɗen ɓe ɓiɓɓe men toroɗen Allah yo Allah waɗu barke ɓe. en toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala jogino sifa o jikkuɗo yo Allah on ittanmo. kala jogiiɗo ɓiɗɗo fewuɗo yo Allah tabbintimo e hoore laawal. kala jogiiɗo ɓiɗɗo boyliɗo ko Allah woni fewnowo yo Allah subhanahu wa ta'ala o fewnan en. mi turike rabbul ibadu on yergo feƴƴigo yo Allah yaafo en ha danda e wattugo sifa muɗum. en turike niniraɓe fop yoɓe tippin ɓerɗe maɓɓe ɗen fondoji maɓɓe ɗin e huɗugol yoɓe du'ano ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kaɓe juuli o yoɓe turano ɓe. so yi hande enen hiɗen ari ɗen joori Europe ɗo ndiyam hino woodi courant hino woodi sécurité hino woodi cellal hino woodi jawle hino woodi. a naatayi tigi tigi on siɗa faala hay a ombata bafal ma a hula hay hunde si wona ko iwri ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hoddiranino en ɗum ɗo kono wata yeggeto mawɓe meɗen ɓe du'ani en. si bobo jibinama ko ɓenda ko yo Allah wurnu waɗa barke. goto innata yo Allah wurnu huɗa ko yo Allah dandu en ko wiyete kon kuddi haray hino hulɓini. mi turiki subhanahu wa ta'ala on kala yiwɗo nde yewtere ɗo kadi o sakiti nde ɗo kadi yo Allah wurnamo zurriya makko waɗa barke e maɓɓe. kala yiwɗo nde yewtere ɗo o sakitinde ɗo kadi yo Allah waɗu ɗum ɗo sabu ko hokkurimo zurriya si o jogake zurriya. simo jogi zurriya yo Allah wurnamo waɗa barke ɓeyda ɓe. mi torike rabbul ibadi on huɗunoɓen fopp yo Allah o yaafoɓe ɓe huɗari ɓen ha hande. yo Allah danduɓe huɗugol yo Allah dandu en e majjugol ma en majjinde. yo Allah dandu en en hoynugol ma en hoynede. yo Allah dandu en ala e wawata e jogede. kala ka julɗo woni e hoore leydi ni tawata himo wondi e ande sohla ko Allah woni ittowo. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ittanmo ɓe mawɓe meɗen andinɓe en l'islam neriɓe l'islam dépense ƴetti tanji muɗum fop danki en fino famiri l'islam. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala fatiɗo e maɓɓe yo Allah hoɗindino e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka aljanna makko. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yere luttuɓe e hoore gurdam ɓen yo Allah ɓoynido en e maɓɓe ha wawa so tawi haray luttay. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.